President Rangba jongka Voice of the People Party ba Arden Miller Basayumait hanegasngi ula pentip ba kaseng kalajit yu MDC na langkerdem Lightcrow constituency ba Shemborlang Ranja kum Chief Executive Member ba thamai jongka KHADC but ula ituro ba kaseng kalashim yakarai bantung prangut kitkot jongka Executive Committee kentup yu Chairman but Deputy Chairman ula itu ba kaseng kalajit yu ba strong pillar kajana MDC kamaukar pentorung pra kum chairman badiu ba kenjo lang rangtong MDC na mauhti kum deputy chairman kadba kitkot jong ka EC kilong uba Powell Soklet uba Shemborlang warba uba Isnai Hing uba penkraw kharjarin kakong Aiban Dublin lengdo nonglai kakong Deiti Majau bat uba Winston Tony lengdo Idan kumni ban pensengomo nagaleng ka party kebde bagani ka kam po this council ke CDC kalau don kerja kendo jom baru ki MDC ke belasah jied nakini ki khat nuclear constituency angkat ke parti te bagi shim ya kani karai bakarai kalong ba kumba ke parti kala let chiki pat ba na ka por sekapor banyak persya ya ka jingpen serwakai ya ka bisa pat ba ka jingpen luput te bat ketika we naki jing community ke bau pajba ula community bala ka Voice of the People Party ka yolat partisan syari ka ka jalai bajingi ani ka diga we ni ki sinjam ke ba party kan hapan shim te kum ka ai ka bangi la kran pa pajba ni so pa abagi pajba ki lai lat ini pangin sinshar malwe po KHADC sinjam ka ning ko ai ka bangi so di bane ka bangin pintikana ba ka ai ka bangi la kran chu pajba kan nong kumta Di nama kita kadau ke parti ringkat bagi ni KMC paro ilarai bangin tahu ya ke isi berit om ke bahe kuma ke julong bagi senam ki balalin do. Kini ke isi ke jengi kandon tang shipomut kentup ya chairman bag ya vice chairman. Apamut ke isi kandon prangut ke legislative mo chairman bag vice chairman. Kita kali ke wei ke bagi ko abat so. Syakipai ba ling ba jaki kila patai ko bor kabar kalong ba dakui ke jimot ringkat baru ke MDC bela job ba ka party kila shimikarai banjir iba strong pillar kharjana kumu chairman jongka district council nang tai ba kinjo udu MDC na mahoti kumu vice chairman nang ta iba Shemborlang Rinja MDC belasah jied na po Lightcrow langkadem kumu Chief Executive Member lembat ki nyungut pat ki CEM kabakentup iba Powell Soklet namau tarashan ba Shemborlang warba namau kenro iba penkraw boklin kharjarin na mau kerwat di kong Deiti Majau na lain Malki kong Aiban Dap lin lingdo nong lai na milim constituency ba Winston Tony lingdo na nong thamai kini kinong ki obat ba Isnai Hing na umroi constituency kini kinong ki kot jong isi ke bapa parti ringkat bagi KMC paro nelarai nak mentak ke isi apa KHADC